Hola a todos e a todas, boas tardes, de aquí, desde Camariñas, sesión de pilates para a xente, para todos os públicos, para todo tipo de xente, que queira vela, facela, mesmo sentados, de pé, como queirades. Recordar que todo o mañán ás 11 da mañán temos aeróbic con Alberto, vale? Esta clase en directo forma plan de Actívate, de Vimianzo, clases de pilates, do tema de deportes, vale? Nada, vamos a empezar a clase. Como siempre, vámonos a meter de pé, cos pés alineados separados a anchura dos hombros, cos brasillos sueltos, ca barrigiña apretadiña, os hombros un pouquinho para atrás, cuello estirado e miramos de frente. Non nunha postura exagerada, pero o máis alineada posible, con espalda, cuello e hombros, vale? Que é a nosa postura correcta. Ademais, vamos a empezar a facer os exercicios de respiración, que todo o mundo pode facelos, independientemente da edad e sexo. Simplemente podemos facer estes exercicios de respiración estando sentados no sillón, nunha silla, de pé, andando, de calquera maneira, vale? Solo hai que sincronizar o movimiento con contracciones de musculatura da barriga, do core. Para eso vamos a coller aire polo nariz como sempre, abrimos ben esas costillas e soltamos despacillo o aire pola boca. Canalizando un poquinho a respiración, non soltar o aire de repente, que nos leve tempo. Porque temos que facer o ejercicio que toque despois con movimiento e sincronizado, coordinado co ritmo respiratorio. Collemos aire e soltamos despacillo o aire pola boca. Suavín. Volvemos a coller aire polo nariz, sempre hinchamos o peito, abrimos ben esas costillas e soltamos despacillo o aire pola boca. Fortalecemos músculos implicados na respiración e ao soltar despacillo polo nariz, que nos leve tempo hasta vaciar por completo todo o aire. Última. E soltamos despacillo. Porque na siguiente respiración vamos coller aire e vamos combinalo con apretar o ombligo, meter a barriga para dentro e soltar o aire con esa barrigiña ben apretada. Relajamos, collemos aire, metemos o ombligo ben para dentro, ben apretadinho, tensamos a musculatura e soltamos o aire moi despacillo, mantendo a nosa tensión tamén en como estamos alineados e colocados. Vale? Aunque non miremos, temos que saber sempre, vos seguir respirando, que se nos descolocamos pés, rodillas, espaldiña, pois volvemos a colocar, vale? E veña, vamos coller aire e ao soltar empujamos como se estuéramos no baño facendo unha lixeira forza, apretamos esa musculatura, mantemos a tensa apretada e soltamos o aire moi despacito. Relajamos para coller aire, peito aberto, cuello estirado, miramos de frente e ao soltar empujamos, mantemos tenso, apretado esa musculatura, simulando que estamos no baño facendo unha lixeira forza e soltamos o aire para relajar a musculatura mentre collemos aire. Empujamos, mantemos tenso e soltamos. Volvemos a relajar e a coller aire, empujamos, mantemos e soltamos. Última, collemos
empujamos e soltamos. La siguiente respiración volvemos a inspirar, coller por la nariz, abrir ben esas costillas, hinchar como peito. E contraemos suelo pélvico, cortando fuerte a gana do baño, como se durante o quixéramos interrumpir, e apretamos un pouquinho os glúteos, mantemos e aguantamos. Facemos forza, mentre soltamos todo o aire. Relajamos, collemos aire, contraemos e soltamos, mantendo a musculatura activada. Relajamos para coller aire, contraemos, axudámonos nos glúteos, cerramos esa parte baixa e soltamos. Relajamos, collemos aire, abrimos ben esas costillas, alargamos un peliño o collo para atrás, miramos de frente nin abaixo, nin arriba, de frente, contraemos o suelo pélvico, axudámonos nos glúteos e soltamos. En la siguiente respiración combinamos todo lo visto hasta ahora, coller aire, abrir costillas, hinchar o peito, meter o ombligo a espalda, empujar, contraer el suelo pélvico, axudámonos nos glúteos, cerramos todo por aí abaixo, lateralmente, e aí un poquinho hacia arriba tamén, da barriga, e con todo ben apretado, soltamos, despacito. Relajamos todo por completo a musculatura para coller aire. Apretamos todo, cando digo todo, é todo que fixamos anteriormente por partes separadas, agora fixamos todo xunto. Agora, hasta o final da clase. Relajamos, collemos aire, contraemos todo fuerte e soltamos. Corregimos, que non nos caen os hombros, non arcar a espalda, non baixar o cuello, vale? Estirar pernas. Seguimos, apretar o ombligo, abrir peito, espaldinha máis recta posible, brazos sueltos, hombros hacia baixo, peito hacia aberto, cuello estirado, miramos de frente. Volvemos a seguir collendo aire. Contraemos todo fuerte e repetímoslo 2 veces máis para combinalo cos movimientos que toque. Relajamos, collemos aire, ombligo a espalda, empujamos, suelo pélvico, glúteos, corsé todo activado, toda a franja abdominal que nos aguanta la postura, que nos canaliza o movimiento a partir da barriga e cerramos. Vale? Corregimos postura, empezamos con movimientos a combinalos con respiración. Collemos aire, hombros arriba, contraemos todo fuerte e antes de baixar hombros empezamos a soltar e a medida que baixamos hombros, baixamos brazos. Collemos aire, relajamos todo, apretamos todo e soltamos. Peito ojo aberto, cuello estirado, miramos de frente, collemos aire, arriba, apretamos todo, soltamos. 2 más, collemos aire, soltamos. Última, colgar los pies alineados, apretamos todo. E soltamos. Collemos aire, unha palma mira outra anchura dos ombros, subimos, collo estirado, miramos de frente, brazos ben verticales, apuntando ben o teito, apretamos todo fuerte a musculatura, giramos palmas, abrimos peito, alargamos o cuello con a nosa propia forza, como se quixéramos crecer, estirarnos ben, de feito estamos estirando, con todo ben apretado, manso muslo, acabamos de soltar aire. Collemos aire, subimos brazos, apretamos todo, giramos, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello, espalda recta, pelvis ben colocada, pernas estiradas, pies alineados, soltamos aire, manso muslo. Collemos aire, subimos, non juntamos nin brazos nin abrimos, aí, apretamos,
giramos, palmas, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello con a nosa propia forza, descansa. Repetímoslo 2 veces máis. Collemos aire, subimos, apretamos, giramos, abrimos, estiramos cuello, descansa. Creo que era a última, e se non o creo, facemos igual. Subimos, apretamos, giramos, abrimos peito, estiramos fuerte o cuello e descansamos. Permanentemente temos que estar alargando o cuello, espalda recta, estirando e tonificando. ¿Vale? Vamos ahora a coller aire. Apretamos, a ver ese equilibrio, subindo rodilla a medida que suben brazos, abrindo a perna punteira hacia abaixo, brazos a altura dos ombros, peito aberto, con todo ben contraído, co cuello largo por atrás, e mantémonos ca perna de apoio ben tensa, ben apretada, e collemos aire, baixamos despacito a perna, alineamos, corregimos postura, porque apretamos perna de apoio, porque temos que subir ca perna contraria, mantendo o equilibrio, aguantando, ben concentrados, non despistarse, pero se nos fai falta un apoio, unha parede, un mueble, unha silla, o que queiramos, facémolo. É mellor facelo apoiado que non facelo. Pois arriba, soltamos. Peito, cuello, aguantamos. Collemos aire e ao soltar, aí intentamos facer esta figura ben recta, ben estirada. Nin doblamos rodilla, nin adiante, nin rodilla, nin brazos, nin nada extraño, vale? Collemos aire, corregimos postura, peito, cuello largo, pés alineados, contraemos todo e ao soltar, a medida que suben brazos sobre rodilla, perna punteira, peito aberto, contraemos toda a franja abdominal e mantendo tenso o cuello largo. Veña, facemos 2 máis. Unha por un lado. Vamos a última. Apretamos todo fuerte e vamos por outro. Descansamos perna, brazo, porque vamos coller aire, subir, 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 subir. Apretamos todo, abrimos brazos, peito aberto, con todo ben contraído, cuello estirado, doblamos rodillas, muslos apretados, rodillas que non abren hacia fora, nin hacia dentro, e aí ben deretidas. Collemos aire a un ladiño, lexos, tronco, cuello e brazos, contraemos toda barriga, como vimos antes, devolvemos tronco, brazos, cuello, peito algo aberto, e tensamos o cuello largo por atrás, alargamos o máximo que podamos. Collemos aire, vamos hacia o outro lado, aguantamos o brazo que non nos caia, apretamos todo fuerte, devolvemos tronco, brazos, cuello, vamos hacia un lado, apretamos, devolvemos, vamos hacia un lado, facemos un movimiento fluido, non há impulsos. Collemos, lexos, apretamos toda a franja abdominal, toda a musculatura abdominal e devolvemos. Vale? Cansan os brazos, ombros, cuello largo, rodillas firmes, facemos a última. Vamos, apretamos, devolvemos tronco, cuello, brazos, descansamos ombros, brazos, estiramos pernas, corregimos postura, apretamos músculos, espaldilla recta, vamos con espalda recta, peito aberto, cuello estirado, vamos ca cadera, flexionando cadera, capellos ben hacia atrás, adelantamos brazos a altura dos ombros, sentándonos ben, apretamos a barrigiña, apretamos muslos glúteos, con todo con franja abdominal ben contraída, facemos unha sentadilla para subir, estirar ben o cuello e mirar de frente. Collemos aire, baixamos, 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 ben hacia atrás, non hacia adiante, vale? Quitámosle a carga as rodillas, levándonos o noso peso ben atrás e centrándonos as forzas ao baixar no muslo, axudándonos cos glúteos, tamén ao subir. Peito con todo ben contraído, cuello ben estirado. É mellor facer poucas repeticións, iso sí, facelas ben, Apretamos, soltamos.
vamos. Vale, apretamos fuerte, muslos, glúteos, con toda a franja abdominal ben apretada, subimos. Tensamos o muslo, apretamos ao baixar, mantémoslo apretado e además axudámonos tamén co resto da musculatura de atrás a subir. Facemos dúas máis? Pois veña, como dixedes que sí, que me están vendo, pois facémolas. Unha, vamos á última. Se vos cansades, parades, esperades o próximo. Apretamos, arriba. Vale, vamos agora, desde unha parte da estirilla, damos un pasiño hacia atrás, alineamos os pés, apuntando na mesma dirección, eso sí, a forma de apoio do pé retrasado non é con toda a planta completa, Apretamos a rejilla, levamos os ombros atrás, estiramos cuello, espaldilla recta, brazos adiante, peitos abertos, cuello estirado, un paso grande atrás, porque vamos baixar en vertical en dirección suelo a nosa rodilla máis retrasada a medida que subimos brazos, estiramos cuello e miramos de frente. E ao soltar, este cansa moito, estresa moito, fatiga moito o músculo da perna, Si non podemos non forzar. Veña, vamos. Apretamos. 3. E vamos. Apretamos. 4. 2 máis. Apretamos. 5, última. Apretamos. E 6. Paso. Descanso. Bom. Vos en o sitio da estirilla. Eu cambio. Vale? Retraso perna. Pés alineados. Apuntando adiante. Separados a anchura. Un máis atrás que o que está adelantado, pero conservando a anchura cadera a hombro, vale? Barriguilla, espalda, cuello, hombros, brazos. Baixamos rodilla, non hacia adiante, que non me marcha a cadera, non, contraemos, metemos a pelvis, ben dereitiña e baixamos. Para subir rodilla, digo para subir brazos, e mirar de frente, baixamos rodilla, subimos brazos, apretamos todo, soltamos aire ao subir. Collemos ao baixar. Apretamos. 2. Apretamos. 3. E vamos. Apretamos. 4. Última. Descanso. E corremos. Doblo rodillas, brazos, peito, barriguinha, cuello, alineamos. Collemos aire, espalda recta, peito aberto, cuello estirado. Estiramos un poquinho as perniñas pola parte alta, de debaixo do glúteo, por riba da rodilla, pero pola parte posterior. E ao soltar apretamos todo, espalda recta, rodillas flexionadas, dobladas, espalda recta, soltando aire do ben contraído. Subimos. Collemos aire. Mantemos a espaldilla, unha mesa para comer. Aí, cuello estirado. Apretamos. E arriba. Veña, esta espaldilla ben recta. Porque ainda vale, se tendes rapaces, para que fajan os deberes, e non lle cae a libreta. Aí, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado. Aí, ben recta. Apretamos. Arriba. Vale? Vamos, dúas máis. Apretamos. Muslos, glúteos, barriga, espalda recta. Ahora non subimos vértebra a vértebra, subimos e baixamos en bloque. Vale, 2 máis, dixemos. Apretamos. 1. Vamos á última. Apretamos. Arriba. Estiro pernas. Veña, vamos a facer un ejercicio, descanso, solto ben esa espalda. Pés alineados, dereitos, barriguinha, hombros, brazos, cuello mirando de frente, largo. E desde aí collo aire. Apreto a barriga fuerte. E vou abaixo, adelantando hombros,
hombros, brazos sueltos, quitamos a tensión da espalda e vamos hacia abaixo, non moi abaixo, que nos acumula moita tensión na parte baixa da espalda, e desde aí collo aire, apreto a barriguinha e subo. Hai que dicir en este ejercicio que si nos molesta por algún tipo de lesión a espalda, como hernias, e queremos ir máis abaixo que lo que debemos, rodillas dobladas. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, arriba. E desde aí collo, baixo primeiro o cuello, adelanto ombros, e vou parte a parte, como se a miña espalda fora unha corredera, que se baixa, neste caso, e desde aí teño que sentir vértebra a vértebra, non teño que facer o exercicio de antes en bloque, non, vértebra a vértebra, así, movo toda a parte da espalda, estiro pernas e o millón, tomo consciencia da miña espalda, como se move, que limitacións ten, como se relaja, mova, quito tensión. Arriba, peito aberto, barriguinha, cuello estirado. E fago dúas máis. Este ejercicio é para todos os públicos, Apreto a barriguinha, soltando aire, subo, 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 subo e subo. Peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado. Fago a última. Apreto o ombligo, e baixo o cuello, hombros e brazos. E desde aí collo, apreto a barriguinha e subo. Vale, vamos a cambiar de postura, vamos chamar a miña axudante, que se chama Candela, a miña filla, e bueno, a que mentre eu descanso un pouco e que me permite tamén corregir, ben, Cande? E así de paso, mirar como fai ela, para que facedes vos. Cuadrupedia. Mans separadas, anchura dos hombros, brazos estirados, palmas debaixo dos brazos, rodillas dobladas. Quitamos chepa, metemos a espaldilla recta, vale? O cuello, deixo baixado, que non me caia, pero tampouco miro para arriba. No. É unha continuación da miña espalda, alineo con a miña espalda, vale? E desde aí, os braxinhos estirados, collo aire, apreto o ombligo, adelanto, brazo dereito e perna esquerda. Arriba, aí. Vale? Collo aire e baixo brazo e rodilla. Alineo e vamos por o lado contrario. Tenso o músculo, estiro ben a perna, levanto o brazo si podo a altura dos meus ombros, aguanto, meto a barriga, non me deixo caer a espalda baixa, collo aire, baixo perna e brazo, e ao soltar, arriba, 2, a espaldinha temos moi arcada, pois hai que subir un poquinho máis. Baixa, collendo aire, e ao soltar, glúteo apretado, perna larga atrás, como se vos estiraren, e mantemos o cuello ben estirado. Collo aire, e ao soltar, se tedes ben de forza nos brazos, non baixes, non marques a espalda, vale? Baixamos, perna e brazo, e vamos, dúas máis, unha por un lado, baixo, non xunto rodillas, aí, fago a última, aí, aguanto, moi ben, baixo, moi ben, e desde aí, collo aire ao soltar, meto chepa, aí, permanezco aí, e desde aí arriba volvo a coller aire, e ao soltar desfago a postura de atrás a adiante. Vale, e desde aí collo aire ao soltar, primeiro cuello, parte dorsal, lumbar, pelvis hacia adentro, e meto chepa alta, empujándome ca miña forza do ombligo hacia arriba. E desde aí collo e despaciño basculo a pelvis hacia atrás, así tomo un movimiento de atrás a adiante, levando un poquinho o cuello. Veña, desde aí collo,
atrás, meto a pelvis para adiante, meto unha chepa. E desde aí collo, e ao soltar, vamos arriba. Errores, brazos muy adelantados, aquí en este caso no, rodillas que salen, vamos última. Mete. Veña, serán as espaldiñas para desear este movimiento, Vamos. Arriba. Vamos a facer un algo fuerte. A ver como lle sale. Desde aí collo aire ao soltar, pirámide. Primeira con os dediños nos pés, vale? Arriba, V. Aí. E desde aí ao soltar, plancha. Aí. E desde aí e ao soltar aire, arriba, pirámide, aí. Vou a deixar a ver como sale. E desde aí collo aire ao soltar, plancha. Non me baixes, Peris, non me baixes. E desde aí collo aire e ao soltar, arriba, V. Vamos facer a última. E desde aí collo aire e ao soltar, plancha. Baixa, baixa. Levas unha rodilla ao suelo, cuadrupedia de novo, unha e a outra. Corrijo postura, e desde aí collo aire, e ao soltar, vou a descansar un poquinho atrás. Adelanto ben os brazos, estiro o cuello, abro o peito, e manteño ben un poquinho, para sentarme ben atrás, para estirar ben os braciños, para abrir peito, ombros, homóplatos, peito aberto, ombros atrás, hombros atrás, perdón, ombros no. Estiro o cuello, largo, largo, como se me tiraran del, como se eu estes ejercicios tuviera a sensación que están alargando, tirando del, vale? Aguanto, 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 paso a cuadrupedia, e veña, candela, arriba, vos quedades un poquinho a cuadrupedia, vale, depois volves, aí, porque desde aí ahora vamos a facer unha postura que vamos a meter en T, vamos a coller aire, e ao soltar, vamos ir hacia un lado, quedando, ca man dereita, rodilla dereita, pé dereito, alineados, vale, pero rotamos un pouquinho, quedamos a rodilla, estiramos, vale, 1, 2, 3, por un lado da espalda, dijo da colchoneta, peito aberto, que non me cae o cuello, aguantamos, e desde aí collo aire, e ao soltar, vou a rúa do peito, e desde aí collo aire, e ao soltar, vou por un lado, e desde aí collo aire e ao soltar al medio. E agora collo aire e ao soltar vou hacia un lado e collo aire, miro o pés a man e ca man esquerda miro como toca. Apreto a barriguilla e ao soltar abro o peito, vamos atrás, alargo o cuello e manteño unha. E vamos, apreto, 2, e vamos, apreto, 3, e vamos, apreto, 4, vamos a última, apreto, e 5. Desde aí collo aire a cuadrupedia. E de cuadrupedia, mirando para baixo, collo aire e vou por outro lado. E desde aí collo aire, man dereita toca man esquerda, miro como toca, apreto o ombligo, solto e vou arriba. Collo ben estirado e intento que non me caia. Vale? Collo aire, apreto, arriba. Collo, apreto e subo e fago dúas máis, unha, vamos á última, apreto, arriba, vou boca abaixo, a cuadrupedia, mirando hacia abaixo,
postura, e desde aí, collo aire, levo unha perniña atrás, e a outra. Teño a pelvis alta, a cadera alta abaixo, peito aberto, collo estirado, e desde aí, collo aire. Ao soltar, levanto un poquinho a perna. Collo aire, ao soltar, barriguinha ben apretada, a outra. Collo, e ao soltar, unha, collo, e ao soltar, a outra, e fago dúas máis. Unha por un lado, última polo outro. Vale, rodilla, rodilla. De rodillas, peito aberto, barriguinha, hombros, cuello, brazos. Desde aí collo aire, deixo-me caer atrás. Peito aberto, cuello largo, vale? Non me deixo caer doblando esa cadera, aí manteño. Porque desde aí vou coller aire e ao soltar abro un brazo, palma hacia arriba e miro que teño aí en ese brazo. Non teño nada, imagino que teño algo, sin imaginarme, simplemente miro, giro o cuello, manteño atrás, jugando. Collo aire, palma de frente. E ao soltar, apretando toda a franja abdominal, vamos por outro lado. Vale, collo aire. E ao soltar, se me permite, vou un poquinho hacia atrás. Solto. Moita forza nas pernas. E veña a un lado. E vamos dúas máis. Unha por un lado. Última. Volvemos adelante, descansamos, corregimos, ¿vale? Porque desde aí vamos a coller aire e ao soltar perna e brazo. Miramos como toca, collendo aire, soltamos, 1, 2, 3, 4, cuello largo, perna bien estirada, brazo bien adiante, última, y 5, descanso. Collo aire, toco, miro, solto, 1, 2, 3, 4, última, y 5. Descanso. Estiro perna, doble a rodilla, punteira hacia arriba, e desde aí collo aire, apreto todo, arriba. Glúteo apretado, aguanto. Baixo un peliño, casi nada, a altura da miña espalda. E ao soltar, 2. Baixo un peliño, 3, 2 máis, 4, última, y 5. Cuadrupeo. Desde aí collo aire, solto, estiro perna contraria, doblo rodilla, punteira hacia arriba, corrijo postura, e desde aí collo, arriba, aguanto apretado o glúteo, 1, collo aire, relajo toda a barriguinha, meto barriga para dentro, solto aire, aguanto, 2, e vamos, 3, e vamos, 4, última, y 5. Vale, descanso brazos, hombros, métome boca arriba, rodillas dobladas, pernas estiradas, vou baixando vértebra a vértebra, apoio sacro, parte baixa da espalda, lumbares, dorsales, hombros, cuello, dedos, atrás,
codos ben abertos, rodilliñas dobladas, plantas dos pés ben apoyadas, desde aí collo aire, apreto, solto, manteño. Acordome de meter barriga, bujo, suelo pélvico, tamén muslos e glúteos, todo. Relajo todo, vértebra, atrás a vértebra, parte alta, apreto, arriba, 2. Pongo atrás, apreto, non subo arriba. O meu cuello non fai tensión, non acumula tensión, está descansando non sobre os meus brazos, centro a miña forza na barriga, na parte alta da miña barriga, cos codos ben abertos, traballo un pouquinho a espalda, vale? Apreto toda a musculatura, traballo esa musculatura tamén. E veña, collo aire, apreto, e non subo moito, despejo un pouquinho os ombros, e non de todas as escápulas, non me fai falta. Vale? Iso sí, o que teño que ter é a parte baixa da espalda ben apoyada, Isto non, que non me capa nada, Vale? Peso, modifico un pouquinho a pelvis para apoyala. E despois de aí, non a movo, Preto, arriba. Veña, vamos dúas máis. Una. Vamos á última, quedo arriba, E miro as rodillas, cos codos ben abertos. E desde aí collo aire, e vou máis a un lado, pero moi pouco. Simplemente levantar un ombro e a escápula non de todo. Outra vez a parte baixa sempre ben apoiada, estable. Centro a miña forza na barriga, apretando o suelo pélvico, solto aire despacito ao outro lado. E vou sempre a postura de principio mirando rodillas, cuello levantado, relajado, cos codos ben abertos, e ao soltar fago un movimento de inclinación lateral, tanto hacia un lado como ao contrario. Veña, vale? Fago dúas veces máis. Unha por un ladiño. Vamos á última. Polo outro. Vale. Saco as mans. Descanso atrás. Estiro o cuello, collo a espalda. Levanto o cuello. Traigo a rodilla ao peito, agarro-a e estiro outra vez. E desde aí collo aire, apreto a barriguinha, cambio de perna, una, apreto, 2, 3, 4, 2 más, 5 y 6. Cuello atrás. Rodillas dobladas. Palmas al suelo. Peito aberto, espalda ben apoyada. Baixo unha perna. Tacón cerca do glúteo. Si quero facer un poquinho máis fuerte, máis exigente este exercicio, si me encontro con ganas a forza, non chego a baixo. Non apoio, non fago ese descanso. Cando estou chegando, xa subo para arriba, soltando aire, apretando. Baixo a outra, é o mismo. Antes de chocar, arriba, solto. Collo aire, baixo unha perna, apreto, arriba. Collo aire, baixo outra perna, apreto, arriba. Collo aire, baixo unha perna, apreto, arriba. E collo aire, baixo outra perna, apoio, arriba. Vale? E desde aí, collo aire. E ao soltar, pernas hacia arriba, as dúas punteiras en mí. Collo aire. E ao soltar, punteiras en min, 2. Punteira hacia min, 3. Espalda ben estable. Si teño molestias nas pernas, sobre todo na espalda, non consigo metela ben estable, non fago este exercicio. Última. Arriba, punteiras en min e aguanto, estiro. E menos se non me encontro con forza e con ganas e non
son capaz de facelo este menos. Collo aire e ao soltar collo aire e ao soltar 2, collo aire, espalda ben apoiada e ao soltar 3, collo aire e ao soltar 4, última, e ao soltar 5. Collo, rodillas dobladas, baixo unha perna e baixo. Estiro unha perna, estiro outra. E desde aí collo aire e ao soltar traio unha rodilla ao peito, agarro a outra estirada. Collo aire, preto barriga e ao soltar aire subo a tocar frente, rodilla, rodilla, frente, aguanto. Aguanto un pouquinho, 1, 2, 3, 4 e 5. Atrás. Estiro. Vamos ca contrario. Collo aire, apreto a barriguinha e ao soltar rodilla hacia min, a outra estirada. Agarro. A outra perna estirada. Collo aire e ao soltar frente a rodilla frente. Vou atrás, non solto esa perna, traio a outra. Teño a espalda ben apoiada, parte baixa media alta, ombros ben atrás, collo ben estirado. Vou traendo rodillas hacia mí, hacia o peito, pero sin que se me desfaja a postura, sin que se me despeje a espalda da colchoneta. Abro ben o peito, ombros ben atrás, apreto ben a barriga, levanto un pouquinho o cuello, estiro fuerte por atrás e apoio de novo. Teño a espalda ben apoiada desde abaixo hasta arriba. Traio un pelillo máis as rodillas ao peito, pero non desfajo a postura. De momento, abro o peito hacia adiante, aunque este a boca arriba, apreta a barriguinha e o último tironciño de cuello para atrás, como se nos quixeran sacar o cuello. Estirar o cuello manualmente, estirándolo por nos. Vale? E agora, relajo. Vou a subir a rodilla, levantar sacro, redondear a espalda e tocar. 1, 2, 3, 4 e 5. Veña, cuello atrás, planta e planta. Veña, desde aí collo, apreto, barriga, empujo, suelo pélvico, muslos, glúteos, subo el bloque, arriba, peito aberto, brazos algo abertos, palmas ao suelo, brazos estables. E desde aí collo aire, apreto, adelanto ombros e baixo aplanando a espaldiña. De arriba a baixo, vértebra a vértebra. E ao soltar, arriba. Manteño máis fuerte, as cachas, os glúteos ben apretados. Adelanto ombros, relajo todo e baixo vértebra a vértebra. E ao soltar, arriba. Collo aire, adelanto, baixo vértebra a vértebra, apreto, abro o peito, estiro o cuello. E ao soltar, pés alineados, corrijo o seu mismo, aunque non estean mirando peles, arriba. E vamos. Arriba. Quedo soltando aire aí na parte alta. Adelanto. E fago dúas máis. Unha. Última. Arriba. Descanso. Collo aire, redondeo rodillas hacia o peito, levanto parte baixa da espalda e ao soltar a plano, apreto a barriguinha, baixo con as dúas pernas ao mesmo tempo, pero xusto cando aplane
sacro e espalda ben estable, non sigo baixando. Collo aire vou atrás, apreto, 2, non vou moi abaixo, 3, vou frenando, 4, apreto, suelo pélvico, 5, peito aberto, brazo, suelo, cuello estirado, 2 más. 1 y 2. Descanso, descanso. Estiro perna, boca arriba. Collo aire, brazo atrás, os dous. Apreto, súbome, séntome. Vale? Séntome ben. Apoio ben esa espalda, digo esas pernas. Apóyome ben aí, atrás, se sos os máis salientes. Non deixo ver punteiros hacia fora. E se estou nesta postura, mirando os peíños, por meto a espalda recta. Ombros atrás, tronco adiante, barriguinha apretada, cuello estirado, brazo adiante. E desde aí collo aire, como se estuviera apoyado na espalda da parede, parte baixa, ombros, ben contra a parede e cuello contra a parede, vale? E desde aí collo aire e ao soltar, aguanto. 1, collo aire, peito aberto, importante, tronco adiante, barriga apretada, ombros atrás, cuello estirado. E ao soltar, 2, collo, coloco ombros, barriguinha e cuello. E ao soltar, 3, vamos, tronco, hombros atrás, peito adiante, cuello estirado, 2 más. 1, vamos, última. Subo, descanso. Doblo rodilla, séntome ben, peito aberto, a ver como sale isto. Temos que redondear a espalda. Deixanos caer hacia atrás, non moito, que non chegue, que non rodemos hasta aquí, hasta a parte alta cervical, un pouquiño, 1, e subimos, despacito. Non hai que facer forza, só hai que relajarse un pouquiño, vale? Vamos hacia atrás, arriba, 2, veña, vamos hacia atrás, arriba, 3, e vamos hacia atrás, arriba, 4, porque ahora vamos a coller aire hacia atrás e ao soltar temos que subir e cando estamos arriba, abrir peito, apretar barriga, estirar cuello e non apoyarse. Vale? Vamos atrás, apreto barriga, solto e aguanto. Peito, tronco, 2 e vamos. 3 e vamos. 4, 2 más, peito aberto, barriguinha, cuello estirado, 5, última, y 6. Baixo perna, vale? E cambio, boca abaixo. Cambio. Vale. Quita. Veña, paso de cuadrupedia, e métome boca abaixo, tumbado, boca abaixo. Veña, apoio ben a zona pélvica, estiro ben esas empeines, separo as pernas a altura, dos meus ombros, cadera, ombros, estiro ben os brazos, estiro ben o cuello e apoio a frente. Veña, a espaldinha. Collo aire, mantéñome a pelvis contra a colchoneta, despego unha perna do suelo e brazo contrario. Aire. Collo aire, baixo perna e brazo, estírome ben e ao soltar, apreto o glúteo, má mirando o suelo, aí agarro o suelo. Collo aire, baixo perna e brazo, ao soltar a outra, aguanto, apreto, collo aire, descanso, apoio ben a miña zona pélvica contra a colchoneta, estiro ben o collo a miña frente, estiro ben o brazo e a espalda mirando hacia baixo, vale? E vamos, iso é,
Vamos. Non doblo, estiro cuanto máis podo, como se quixera tocar algún objeto que hai aí diante. E vamos, unha por un lado, vamos por outro, ben, e vamos dúas máis, unha por un lado, última, por outro. Vale, doblo os codos, levanto un pouquinho, arqueo, baixo o antebrazo, apoio no antebrazo e no outro. Vale? Xusto os ombros debaixo, os codos debaixo dos ombros, aí firme. Xusto debaixo, non abertos, nin adelantados. Apoio os dediños nos pés, para. E desde aí, collo aire, apreto a barrigiña, despéjome, fago unha planchiña. Aí, aguanto que non me caia o cuello, 1, conto 10, 2, 3, 4, podo contar un pouco máis rápido, 5, 6, 7, aguanta 8, 9, descanso. Importante que me apoyo ben cos dediños dos pés. Si me dá un tirón por abaixo, tiro os dediños dos pés hacia mí, estiro ben a plantilla, vale? Vamos a facer a mesma outra serie desde que digo eu. Preparados, apoio ben os dediños dos pés, estiro ben as pernas, apreto muslos, apreto glúteos, apreto barriga, collo aire ao soltar, despejo. Cuanto 1, 2, 3, 4, levanto un poquinho, 5, apreto barriguinha, 6, 7, 8, 9 e 10, descanso. Aí, como teño os ombros, os codos, meto un braciño adiante, quedo con as mans mirando aí, meto outro, traio os codos debaixo das rodillas, apreto a barrigiña, abro o peito, estiro o cuello, alargo a espaldiña, apreto a barrigiña, e desde aí, mantéñome permanentemente estirando o meu cuello aí, mantéñome co peito aberto, barrigiña apretada, porque desde aí, isto non o movo, continuo aí desta postura, e agora, collo aire, e ao soltar, apretando a barrigiña, solamente doblo a rodilla. Simplemente. Collo aire, estiro a perna. Empeño estirado. Manteño esa postura que me cansa o cuello, brazos, parece que non, pero sí. E ao soltar, barriga apretada, doblo a perna contraria. Aí en ángulo recto. Vale? Collo aire, barriga apretada, peito aberto, cuello largo como se me tiraran del, e ao soltar, doblo esta rodilla, pero agora que a miña forza tamén leva a punteira hacia baixo. Aí. Collo aire, estiro en peine, mantéñome, e ao soltar doblo a rodilla contraria, e os dediños dos pés apuntando ao suelo contrario, aí que a nosa propia forza. Aí. Barrigiña, peito, cuello. Fago dúas mans. Unha por un lado, logo subo, aí. Cuello largo, última, estiro en peine, relajo planta, última, punteira hacia mí, baixo, desfago postura, estiro un brazo hacia adiante, malo outro, apoio o cuello, apoio a pelvis, porque vou a coller aire, e ao soltar, vou levantar, pero non, a ras de suelo, as brazos, vou levantar desde a cadera sin doblar a rodilla as dúas pernas ao mesmo tempo, e vou despejar o cuello e mantelo tenso e largo para atrás, todo ao mesmo tempo. Vale? Os brazos ben estirados, como se quixeras crecer, pernas ben retrasadas, pelvis ben apoiada, e vamos coller aire. Ao soltar, va, arriba brazos, pernas, aguanto, 1, moi ben, collo aire, descanso todo ao mesmo tempo. Veña, brazos ben estirados, ao soltar, brazos á altura dos ombros, vamos, sin doblar rodillas, moi ben, cuello largo, vale, descanso, vamos, arriba, estiro brazos, aí, cuello largo, moi ben, descanso,
Vamos. Vale. E fago dúas más. Una. Vale. Última. Vale. Doblo codos, meto as mans debaixo dos ombros, levanto un poquinho a espalda, subo cuadrupedia, corrijo postura, rodillas, espalda, cuello, brazos, séntome atrás. Adelanto ben brazos, abro peito, adelanto un poquinho con os meus dediños todo canto podo os brazos sin doblar codos, e dou un tiroxillo como un cuello largo, as orellas no medio dos brazos, aguanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e desde aí vou coller aire, mans separadas a enxura dos ombros, ao soltar veño a cuadrupedia metendo chepa mirando o ombligo, adelanto na parte máis alta un peliño os brazos, as palmas, aí, sigo mirando o ombligo a medida que levo a pelvis a colchoneta, arqueo a espalda de atrás adiante e subo o cuello. Se os meus brazos non os teño cómodos para apoiarme, corrijo postura. E xa non movo os brazos, aí estou. Volvo a coller aire, apreto o ombligo e vou a cuadrupedia. Espalda recta, manteño o meu cuello largo, aí. Como non podo ir tan atrás que teño os brazos máis adelantados que antes, manteño a espalda totalmente recta con cuello e brazos, vale? E desde aí collo aire. E ao soltar veño metendo chepa, de atrás adiante, arqueo, abro o peito, ombros atrás, cuello arriba, non me sapeo a postura. Desde aí volvo a coller aire, e vou ca espaldinha recta, ca barriguinha apretada, alargando o cuello, que non me caia o cuello, espalda o máis recta posible, aí quedo. Aí. E desde aí collo aire. E vamos ao soltar, meto chepa, pelvis, arqueo, abro o peito e miro hacia arriba. Se me molesta o cuello ou me molesta esta parte baixa da espalda, que non nos podemos subir tanto como rapaces, non o fago. Chego un rango de movimiento onde me estea cómodo, así é todo, non estou cómodo, non o fago, vale? Veña, vamos dúas máis, collo, apreto, espalda recta, que non me caia o cuello. Aí, e alargo o cuello. Aí. Vale? Collo, e vamos, meto chepa, corrijo a postura de pé, meto chepa, desfajo de atrás, adiante. E desde aí collo aire, e vamos hacia atrás. Vale? Cuadrupedia, corrijo postura de brazos, de rodillas, e desde aí métome de rodillas, subo para acabar a clase, adelanto unha perna, adelanto, e aí de pé dereito corrigimos postura, pés alineados que non abren hacia fora, se abren, corregimos, a tendencia habitual das caderas é abrir un poquinho hacia fora. Vale, na vida diaria vale, para que facendo os exercicios hai que alineados. Vale, barriguinha apretada. A espalda non arqueada, non levar a pelvis hacia adiante. No. Mete la pelvis que ten movimiento, vale? Aí, dereitinha. Más estable, a dereita posible, alineada. A curvatura normal da espalda ten cabela por atrás, pero non exagerada, vale? Despois, os ombros, que non me caian, levo os ombros un poquinho hacia atrás, lixeiramente, que se conecten as escápulas, que haxa unha forza entre elas, vale? De atracción, que as conecten. E por último o cuello, ni miramos para arriba, ni para baixo, que se nos descolce. Miramos recto. E mantendo, prestando atención na vida diaria a todas estas pequenos detalles de corregir postura, evitaremos moitos problemas a medida que vamos avanzando en edad, ou, aunque non teñamos edad avanzada, corrigindo posturas, sobre todo con teléfonos, tablets, vale? Hai que manter peito aberto, barriga apretada, e estirar o cuello de vez en cando.
sentado, conducindo, que non me caia, vale? Comendo, vendo unha película, vale? Corregir posturas, hábitos diarios que nos permitan non perder posturas e non provocar lesións e daños, vale? E o corpo, se o alineamos, vai ao seu sitio. E se facemos ejercicios en rangos, en movimentos, en posturas estables, millora en postura e equilibrio. E vamos a quedar para mañana a mesma hora e acordar que Alberto de 11 a 12 aeróbic, Facebook do Concello e Departamento de Cultura, agradecimientos e a todo o Ayuntamiento. Nos vemos mañana.